Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita hakaruhaan kag tulo nga Domingo han katuigan. Ako Brother Paul Kenneth V. Iglesias para hanya nga gospel power hawaray-waray. Kun makasala an imo bugto kontra ha imo, kadtua ngan sumati haniya sayop nga kamula nga duha ngan hiya gudla. Kun mamati hiya ha imo, nadaog mo an imo bugto. Kun diri ya mamamati, pag-upod hinusa, kundi man hinlain pangaduha, basi kada kamatuuran, mapapamatud-an, sumala han pag-asoy handuha, utulo nga mga saksi. Kun diri hiya mamamati haira, sumati ang singbahan. Kun diri pagod hiya mamamati, bisan ang singbahan, niyan kilal ahiya nga sugad hanimo pagkilala, hinusa nga hentil o puro panukot hinbuhis. Matuod gud ini, susumatan ta kamo. Kun ano aniyo higtan dinhi atuna, hihigtan man liwat didto ha langit. Ngan kun ano aniyo huhubaran dinhi atuna, huhubaran man liwat didto ha langit. Susumatan ko na liwat kamo. Kun ang duha ha iyo, magkasabot ha kalibutan, hinbisan ano nga mga butang ha kalibutan, nga papangaruon nira, ihahatag ini haira, han akon langit nun nga amay. Kay kun duha, o tulo ang nagtitirok ha akon ngaran, aada ako hairabot nga. Pinaagi hanaton bunyag, kita nga mga Kristiyanos, nakakabulig han misyon ni Kristo kumo manaragna. An pagsaway hin sayop, usa nga obligasyon hin manaragna, nga sumala han siyahan nga pagbasa, ipapakiana ha aton han Dios, unina ha urhi. Sanglit diri la kita angay nga pumiyong ngan lumingiw, kung may ada mga diri magupay nga panitabo, ug gios nga aton nauobserbahan. An kahadlok ug kawaray labot, amo an mga kabulig hin paglurab ug pagsarang han korupsyon. Ani kaduha nga pagbasa, nagkakaangay han siyahan nga pagbasa, dida han paghinumdum ha aton, nga an obligasyon hin pagsaway, kinahanglan pagbuhaton, kaupod hin gugma. Ug sanglit, waray higayon hin pagbulos ug pagpaulol. Didahan Ebanghelyo, naghatag Jesus, hindi talyado nga sugo, paunanho pagbubuhaton, an mahigugmaon nga pagsaway, hinig kasi tawo. An pinaka nakakaalarma, ug bangin pangani amo an pinaka nakakatalapas, amo an kasekreto, ug formal nga pagbuhat, hini nga fraternal correction. Masayon la kita, nga nagpo-post ha social media para makapasabot hinsayop. Ginhuhuna-huna nga ang pagpasarang hini nga sayop, magreresolbar hiningahaw. Gugmala ang makakaayad hini nga pagsayop. Ginoo nga Jesus, buligi kami hin pagtampo, han gugma ug kaisog, hin pagtuman han amon obligasyon kumo mga manaragna. Pinaagi hin pagsaway han mga nagsasayop. Amen.